Şap qanchadan bo'ldi? 16,5. 16,5dan bo'lib tur. Şap qancha oldu? Qanchadan bo'ldi? 24dan bo'lib tur. Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar jana meni подписчикlerim. Bu videoda realdo alıngan qo'ylarning baholari bo'lmoqchi. Aldan ava bir like, bir подписка basa ketdingiz. Andan ensam obzorni boshladik. Sizlardan qo'llov, mendan video. Qancha oldu aka? Ah. Şap qancha oldu? Aytgan yo'q. Qancha oldu aka? Qanchadan bo'ldi aka? 22dan bo'lib tur. Narxini sotib olibdir to'g'anlar. Şap Qo'chqor var qanchadan bo'ldi? 69 mingdan alınıbdır. Şap qanchadan bo'ldi? Şap 60 oldu. 200 iken 60. 3'ü 200 kam 60 ming bo'libdir. Qanchadan bo'ldi aka? 231 be. 231 mingga alınıbdır. Qancha oldu aka? Sotib olibdir. Qancha oldu? Ava? Bu mu? 16. 16 mingga alınıbdır. Qanchadan bo'ldi aka? Yok, hareket. 16 mingdan alınıbdır bulardagi. Qanchadan bo'ldi aka? Aytgisi kelgan yo'q to'g'anlar. Qancha oldu aka? Ha, 14dan mi? Bo'ldi aka. Şap qanchadan bo'ldi? Sotib olibdir. Qancha oldu aka? 8,5 mingga alınıbdır. Qancha oldu aka? 14,500 ga alınıbdır. Qanchadan bo'ldi aka? Qo'chqor var. Sotib olibdir. Qancha oldu aka? 20 mingga alınıbdır. Narxi cho'ng Qo'chqor var. Sotib olmay qolibdir to'g'anlar. Şap qanchadan bo'ldi? 11 mingdan alınıbdır. Qancha baş? 7 baş 11 mingdan alınıbdır to'g'anlar. Aka. Qanchadan bo'ldi aka? 18dan 20dan alınıbdır. Qancha oldu de? Qancha oldu aka bu? 19 ming so'm bo'libdir. Qancha oldu aka? 20 ming? 20 mingga alınıbdır. Iyisini aytish o'yincha. Qanchadan bo'ldi aka? 17, 11, 12. 17, 11, 12 deydi to'g'anlar. Qancha oldu aka? 16,5. 16,5 deysizmi? 16,5 ming bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 10 ming var. 10 mingga alınıbdır. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha oldu? 14,200dan. Qancha bosh? 8 bosh 14,200dan olib chiqib ketib жатат to'g'anlar. Shap qanchadan bo'ldi? Ya brat. Aytqisi kelgan yo'q. Qancha oldu aka? Hektasi 42 mingga alınıbdır. Qanchadan bo'ldi aka? 22'den bol. 22dan alınıbdır. Shap qanchadan bo'ldi? 10,5dan alınıbdır. Narxi 22 mingdan. Shap qancha bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 42 ha? 42 mingga alınıbdır. Taqsir qancha oldu? Qancha oldu? 22 mingga alınıbdır. Qancha oldu aka qo'zi? 10 mingga alınıbdır. Bu jag'ında göreli to'g'anlar. Qanchadan bo'ldi ava? Ava? Ay, ava qanchadan bo'ldi? 13 mingdan alınıbdır. Qancha oldu ukam? 16,200 ga alınıbdır. Qancha oldu aka? 17 mingga alınıbdır. Qancha oldu aka? 20 mingga alınıbdır. Evet, Koçkan Bay. Qanchadan bo'ldi aka? 16. 16 mingdan alınıbdır to'g'anlar buni. Qanchadan bo'ldi? Aka qanchadan bo'ldi? Sotib olibdir to'g'anlar. 22dan aldinglar uje. Sotib oldi. 22dan berbey chiqib ketdasinglar ha?
22 ming so'mdan berbey chiqib ketib жатыр. Туғандар сатып баптыр. Qanchadan bo'ldi aka? Shep, qanchadan bo'ldi? Sotib baptir. Qanchadan bo'ldi shep? Naraqda deydi. Qanchadan bo'ldi aka? 15 ming so'mdan alınıptır. Erkekler üce urgaç var. Urgaç var eken. 15'ten alınıptır. Tuğanlar mı aka? Qanchadan bo'ldi aka? 3'ü 68 yarım bo'ldi. 3'ü 68 yarım. Qochqor var o'xshaydi. Tishlari qanday? Mayda. Mayda tishlar ekan. Shep qanchadan bo'ldi? Satılmay qolibdir. Bu jaqdan ko'p qo'ylar chiqib kelib жатат. Qanchadan bo'lganini bilayli, to'g'anlar. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha bosh? 10 bosh 17 dan alındı. Ha, 9 bosh. 17 mingdan 9 bosh alınıptır, to'g'anlar. Barli qo'zi qochqor var o'xshaydi. Qo'zi qochqor var ekan. Bardig'i bir qoro deb жатат. Shep qanchadan? Shep qanchadan bo'ldi? Ay, ne dedi? 100, 400, 500 dedi. Жақсы ұғылбай қалды, туғандар. Жақсы ұғылбай қалды. Шеп, қаншадан болды? Ава, қаншадан болды? 21 мingден алыныптыр. Қанша oldu? Брат. Брат, қаншадан болды? 16 мingден алыныптыр. Qanchadan bo'ldi shep? Qancha oldu? 10 mingdan. Shep qancha oldu? Başına. Ha, brat qancha oldu? 19 mingga jetdi. 19 mingga jetpeptir. Qancha oldu aka? 24, eko 24 ming bo'libdir. Shep qanchadan bo'ldi ava? 16'dan oldu satalmay. 16. 18, 16'dan suragan eken satpay chiqib ketib жатат, tuğanlar. Qancha oldu aka? Satıb aldı. Qancha berdi bazar? 15.500 ga satpay chiqib ketib жатат. Qanchadan bo'ldi aka? 25'ten vermedik. 25'ten beribdir, satıb baptır, tuğanlar. Shep qancha oldu? Ya brat. Айтқысы келген жоқ, нарақтағысы. Бұл жақта да қойлар шығып кетіп жатат. Азыр бағасын білгенге әрекет жасайлы, туғандар. Анда месем лайк дағында эле баса элек болсоңуз, лайк баса кетиңиз. Шеп, қанша oldu қозы бар? 12.200, 9.500 дейт. Қаншадан болды аке? Билбейт екен бұл жағыны.